Om Swastiastu. Idedane Kerama Bali semeton sarang sami sanedahat uang yang titiang pemekas sane weneng sane kayun arse ngewawuhin penguruh dwi indik pepelajaran mebos Bali. Titiang Nyoman Subije, dosen Universitas PGRI Mahadeva Indonesia merasa gargi terimana Rianto sangkaning pas wajani desang yang widiwase rauh mangke diraga sareng sami kena rahajeng. Mugi-mugi ngelantur pas wajani de mangde selantang yuse iraga sareng sami ngemanggukin kesukertan jagat kena rahajeng sareng sami. Idedane sanedahat puang yang titiang ring pepelajaran basa Bali galahipun iki titiang diagi ngwedar utawi nguningayang sapunapi ngawit melajah mepawurukan muat utawi mekarya lengkara basa Bali kalimat basa Bali melalapan kewentenan kruna basa Bali pinaka kruna lingga ri sampune ngemulihan pengater. Nah, yening sampun boleh pengater pengiring seselan pacang mewasuk semu berganti atau berubah makna upami ring kruna tulis ya, tulisan serahina kruna lingga tulis puniki anap yening bawasang alus surat wenten nyurat wenten nulis nggih tulis nulis ketulis nah sapunika ya titiang sampun wusan nulis surat titiang sampun wusan nyurat surat nah, ini titiang ini membahas Bali halus ini membahas anak tiang suwud nulis surat yang suwud nulis surat lengkara puniki kebos lengkara lumaksana kalimat aktif sejroning basa Bali pasifnya nih nulis punika ketulis bahasa Indonesia ditulis ketulis utawi tulise surat punika ketulis ban luh manik umpamine surat punika ketulis ban iwang punika yening surat punika basa halus patutnya nih ke surat antuk luh manik duaning luh manik sane nyurat antuk upami surate punika ke surat oleh ibu guru surate punika ke surat oleh ibu guru surate entuk tulise ban luh rai surate entuk ke surat oleh ibu guru nanti bahasa Bali T tulis surat umpami mungkin sampat nah kruna sampat kepolahan dados nyampat raris pasifnya nih sampatan kesampatan semengan luh rai subuh nyampat dinatahe semengan luh rai subuh nyampat dinatahe lengkara lumaksana duaning luh rai ngemaryang sebegina melakukan pekerjaan nyampat nah lulune sube sampatango ban luh rai napi bahasa halusnya nih nyampat nyapuh kesapuh pasti lumaksana ide ayu rai sedak nyapuh
ring jaba purani. Sedak nyapuh hang lelu mis ring jaba purani. Dua ni dayu nyapuh. Leluhune selalu ring mis sanawenten ring jaba purani kesapuh. Kesapuh oleh Ida Ayu Rai. Kesapuh oleh. Yening sane nyampat punika anak jaba kenane. Loh Rai lulune punika sampun kesampatan sampun kesampatan anduk Loh Rai. Loh Rai nyampatan lulune punika. Nika kena sampat nyampat cegut dados nyegut upami. Iya tusing nyidang nyegut B suwireh gigine suba pawah. Ipekak tusing nyidang nyegut B nentu suwireh gigine suba pawah. Tusing nyidang nyegut ipekak. Ide kakiang lingsir nenten meresidayang nyegut ulang punika riyanto ida sampun pawah. Nyegut tetep duane kuna nyegut nenten meduwe wangun alus. Nggih. Liman tiange cegute ban kuluke. Cegute punika pasih linak sana. Nggih. Liman tiange cegute ban kuluke. Liman tiange kecegut ban kuluk tiange dados. Nah selanturnya wenten kruna upami mepengawit saking P. Pace yening kepolahan dados mace. Nanging ring pamiaran akeh sane maosan memace. Jatine mace kemanten sampun aktif. Duaning ring basa Bali nenten pastika mendaging pengater mrika. Pace kepolahan mace nenten jemo mace. Yang lakar mace buku basa Bali. Utawi tiang dados tiang puniki sampun ngelimak istilahnya maknanya meluas. Tiang lakar mace buku basa Bali. Buku basa Bali ini bukun tiange kepace ban imade kaler kepace dibaca linaksana. Nah, bahasa halusipun pace punika wacen. Dane ngewacen wacaan meaksara Bali. Dane ngewacen. Ida ngewacen, ipun taler ngewacen. Duane kruna ngewacen puniki alus mider. Titiang ngewacen, ida ngewacen, dane sampun boleh ngewacen. Wacena utawi kewacen linaksana. Bukun titiange sampun sering kewacen oleh hidana kelingsir. Bukun titiange sampun akeh kewacen oleh hida anak kelingsir. Kewacen dibaca. Yen basa Arab kepace pacana. Nggih. Buku basa Bali tiange pacana ban murid-muride. Duaning nenten basa halus. Bukun titiange wacena utawi kewacen antuk para siswane sami. Duaning siswa antuk yening para penglingsir wacena. Bukun titiange wacena oleh para penglingsiri rikalaning dane ida punika
melajah mepaurukan mebos Bali halus. Pace mace. Mumpami wenten kruna buat utawi bakte. Bakte dados makte. Bukune punika baktane oleh ibu guru. Duaning ibu guru sang singgih buku punika baktane utawi kebakte oleh ibu guru. Kebakte. Ibu guru makte buku agama Hindu. Makte lumaksana aktif. Saking kruna bakte. Bakte alus inggih alus sornyane buat. Nggih, titiang lali muat buku. Sampunang bahwasana titiang lali makte buku. Duaning makte alus inggih alus sornyane buat, iening titiang muat. Mawinan ring gending madi cerik nggih. Gada bagi muat batu nenten wenten gada bagi makte batu makte halus inggih muat halus so. Ide makte bukun titiange titiang muat tas idene idane titiang muat ide makte ratu sampun makte buku titiang nenten muat buku nggih kebuat kebakte kebuat halus sor kebakte alus inggih. Bukun titiange sampun kebakte budal oleh Bapak Ibu guru. Kebakte budal oleh Bapak Ibu guru. Kebuat yening kebuat bukun titiange taler sampun kebuat budal anduk para siswane sami. Bangyang budal riyaduk sang sareng akeh. Nah, upami wenten kruna sane mepengawit saking ka dados nga. Umpamine kedeng dados kedang punika ngedeng. Iya ngedeng taline ento. Iya ngedeng taline ngedang puniki nenten medrebe wangun alus. Ide ngedang taline punike. Taline kedenge ban iketut. Taline kedenge ban iketut. Kedenge linaksana. Tali punika kedenge kekedeng oleh Gusti Ayu. Kekedeng oleh Gusti Ayu. Kurna kedeng nenten medewe wangun alus. Mawasta kurna mider. Seluwih kurna basa Bali sane nenten medewe wangun alus kebaos kurna mider. Dados kanggen ring mabasa alus. Dados kanggen rikala mabasa anak. Dados kanggen rikala mabaos madya miwas lanturipun. Upami kurna jam punika nenten wenten alusipun sampunang gendosina anduk galah. Kruna tanggal nenten wenten wangun alusipun sampunang gendosana anduk kruna pinangal. Duaning pinangal miwah tanggal mutiosan. Tanggal Masehi pinangal ping pisan, pinangal ping kalih, pinangal ping 14 miwah selanturipun. Nah, yening wenten raris kruna-kruna mepengawit anduk vokal a, i, u, e, u. Umpami abut, abe, ngabe, dados eng. Abe kepolahan dados ngabe. Iya ngabe siap kepeken atau ngadep utawi ngadep. Iya ngadep siap kepeken. Yening iya gentos anduk dane ngadol dadosne. Dane ngadol ayam ke pasar. Ngadol pasipnyane linaksanane ke adol. Ayame sampun adol dane ring pasar.
ayame sampun keadol ring pasar. Adepe siape taluh siape suba adepe di warung. Adepe iya ngadep taluh siap ke warung, ya ngadep ke warung utawi di warung. Ngadol ide ngadol dane ngadol titiang ngadol duane ngadol puniki alus mider nggih ngadep ngadol ke adep ke adol baris igel nggih igel dados ngigel iya melajah ngigel tari Bali iya melajah ngigel tari Bali duane wonten tarian nasional melajah ngigel ngigel keigelan ya topenge keigelan ban iputu topeng sida karyane kesolahan oleh Gusti Aji Lingsir kesolahan Gusti Aji nyolahan sesolahan topeng sida karya nyolahan ya menarikan kadiasa punika nggih ngigel solah nyolahan kesolahan garis umpami ubad ngubadin mengobati ya iya ngubadin adine doktere ngubadin adin tiange ke ubadin oleh bapak dokter nggih bahan bapak dokter. Nah ubad niku bahasa halusnya nih tamu bapak dokter nambanin adin titiange bapak dokter nambanin pianak titiange ketambanin oleh bapak dokter ubad raris umpami ogah punyan kayune ogah kanthi as done punyan kayune ogah di goyang aktifnya nih lumaksanane ngogah gede-gede punyan kayune ogah ngogah iya ngogah punyan kayu ide ngogah taruan kadiasa punika inggih dedane amun nikerin duaning akeh pisan wonten kuruna basa Bali sane kebos kurna lingga yening sampun oleh pengater pengiring seselang muaste kurna tion mejanten wirasanipun tegesnya nih pacang mewah mediosan punika raris kanggen ngewangun lengkar basa Bali inggian lengkar basa Bali andap miwah lengkar basa Bali alus keanggen ngewangun tuturan bebaosan ngebaos basa Bali mugi-mugi napi luwir sane aturan titiang pacang mewiguna ring semeton Bali sane wenang melajah mebaos basa Bali inggih kadiasa punika matur susuma nunas ampura menawi wonten atur titiang sane dinten manut ring arsa inggih puputan titiang paramo santi om santi